Dobrodošli u još jedan Buda Bol video recept. Danas radimo bataderu. Koristite pola kile ljubičastog i pola kile narančastog batata. Prvo ćemo ih oguliti i narezati na kockice, a zatim ćemo ih staviti u lonac i kuhati 15 do 20 minuta ili dok ne omekšaju. Kad ih bocnete vilicom i budu mekani, ugasite vatru i procijedite ih. Neka se batati malo ohlade. Za to vrijeme usitnit ćemo lješnjake i zobene pahuljice u brašno. Kad se batat malo ohladio, stavit ćemo ga u blender. Ako nemate blender, ispasirajte ga kao pire krompir. Radimo zasebno ljubičastu i narančastu smjesu. Ljubičastoj smjesi dodamo zobeno brašno, vanili, šećer, zaslađivač po izboru, pola šalice ruman, lješnjake i malo ulja ili margarina. Dobro promiješamo. Ljubičastu smijesu stavimo u pleh za pečenje i poravnamo. Ljubičasti batat je nešto gušći od narančastog, tako da se smjese neće izmiješati. Sličan je postupak i za narančasti batat. Dakle, izblendamo ili ispasiramo batate, dodamo lješnjake, šećer, vanili, šećer, malo ruma i ulja, dodamo izobeno brašno. Sve je slično, osim što ćemo uz narančastu smijesu dodati malo više zobenog brašna i tapioku da još malo zgusne smijesu. Dodamo narančastu smijesu na ljubičastu i poravnamo. Zatim ćemo kolač peći na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Usporedimo nakratko nutritivne sastojke rogača i čokolade. Dok kakao sadrži 31 gram masti na 100 grama, rogač ne sadrži niti 1 gram masti. Kalija i ugljikohidrata sadrži nešto više od čokolade i prepun je vlakana. Kalcija i vitamina B6 ima više od čokolade, no u čokoladi ima više željeza i magnezija nego u rogaču. Utopimo margarin na laganoj vatri, pomiješamo šećer i prah od rogača. Dodamo malo biljnog mlijeka po potrebi. Miješamo dok ne dobijemo glatku smjesu. Glazuru prelijemo preko kolača. Šta reći, kad sam prvi put napravila ovaj kolač bila sam oduševljena. Nadam se da će se i vama svidjeti. Amazing.